Ninawasalimia tena wapenzi wa masomo yangu ya Kiswahili. Naje kuwasuhuza wakunzi wa masomo yangu ya Kiswahili. Leo tunaendelea na somo lipya. Uyu munsi turakomeje ni somo rishya. Somo la leo ni sehemu za mwili wa binadamu. Isomo ry'uyu munsi tugiye kwiga ibice by'umubiri w'umuntu. Nangere kandi nshimire abakoze subscribe. Nanashishikariza umuntu wese ubashe kuba yaza kuri isomo kuri channel yacu kwigira igiswahili ko yakora subscribe, kandi nkabashishikariza kujya mukurikira amasomo yacu mukayiga kugira ngo mubashe kumenya igiswahili kuko ari intego ya channel yacu. Aho imbere murareba igishushanyo kigaragaza ibice by'umuntu, ariko twagiye tubikora mu bice bitandukanye kuko hari naho twagiye tubigaragaza bitanditseho. Twabashije kwandika ibice bike tunashyiraho amagambo. Ubwo rero mukurikire murebe noneho ibi bice by'umuntu n'ibindi tutashyize aha bigiye biri aha biranditse. Sasa sehemu za mwili tuna paji. Paji ni agahanga, jicho ni ijisho, pua ni izuru, kidevu ni akananwa, kifua ni igituza, kitovu ni umukondo, tumbo ni inda, vidore ni intoki, ubwo urutoki rumwe ni kidore, paji ni itako, goti ni ivi, muundi ni umurundi, mugongo, mkono ni ukuboko, mguu ni ukuguru, kifundo cha mguu na kabomambare, kisigino ni igisinsino, bega ni urutugu, shingo ni ijosi, nywele ni umusatsi, sikio ni ugutwi, masikio ni mu bwinshi ni amatwi, utosi ni igice cy'umutwe umuntu yikorera, aho bamwe bayita ngo ni mu rwikorera. Noneho cameraman aragerageza abafotorere neza igice iki gishushanyo cyose. Noneho tujye ku gice cyo twanditse amagambo gusa. Turabona ko utosi ari urwikorero, nywele ni imisatsi, paji ni agahanga, kope ni ingohe, nyusi ni ibitsike, mdomo ni umunwa, ulimi ni ururimi, meno ni amenyo, shingo ijosi, macho amaso, ubwo mumwe, jicho ni ijisho rimwe, mboni ni imboni, shavu ni itama, mashavu ni amatama, kifua ni igituza, matiti ni amabere, ibere rimwe ni titi, tumbo ni inda, kitovu ni umukondo, mgongo ni umugongo, mkono ukuboko, kiganja ikiganza, kidore cha vidore vya mkono ni intoki, ubwo vidore vya miguu ni amano, kucha ni urwara, ubwo turaba tuti kucha za mikono zikaba ari inzara z'intoki. Tukagera kuri bega urutugu, kwapa ukwaha, tukagera ku gice noneho ibice bigize uwa amaguru, sehemu zinazounda mguu. Noneho ariho tubona paja itako, tukabona goti ivi, kisigino igisinsino, vidole vya mguu na amano, muundi ni umurundi, kucha ni urwara. Noneho mbibutse ko iyo tuvuze kiwiliwili
hari ibice byo twabonye biri muri sehemu zinazounda kichwa, ngo ni ibice bigize umutwe. Sehemu zinazounda kiwiliwili ni ibice bigize igihimba. Sehemu zinazounda mguu ni ibice bigize ukuguru. Wapenzi wa masomo yangu, huu ndio mwisho wa somo la leo. Ninawashukuru sana kwa kutufuata. Mungu awalinde. Kwa heri.